Kuringana na munini wa County Commissioner mwena wa Maragwa Mawira Mungania augite ni gukorwo agitabania mucemanio tauni-ini ya Maragwa une kurumirira wongerereku wa ciko cia wikinae tauni-ini ino. Kwa upande wa usalama tumesema tutafanya baraza mheshimiwa hapo tauni ya Maragwa sababu ya mambo ambayo yameepuka kila wakati. Ninawaalikeni nyinyi wote mje tuweze kujua ni mambo gani inatusumbua hapa. Natakuja tujue kamati mzima ya usalama pamoja tuseme ni mikakati gani tutafanya pamoja tuhakikishe Maragwa, jina mbaya la Maragwa limeweza kutuondokea. Nake mubunge wa gicigo giki kia Maragwa Mere Waithira kana wa Maua ni ahinyiriirie muingi kunyitanira na ruhonge rwa ugitiri hari kuhurana na uici na uhuthiri wa dawa cia kurebia, kuona gwika uu ni gukugacirithia itura riri na njira ya mwanya. Mwerekereria aria maraiya nguku, mwerekereria aria mareka uici turia tungituru, mwerekereria bangi ingira itura kairia gakairitu karia gakwa gakinyiritwo ni acio maranyua bangi karutirwo mitugo etagireire tondu bangi ni thukagia meciria cianyu nicio cigukorwo icitukiire mathina macio. Koguo ni wega tumenye itura ni ritu na riathuka riguthukira waku na wori ungi. Naguo mukana muhiu ni urekereirio kuri atwarithia boda boda kurumirira wongerereku wa ciko cia wikinae tauni-ini ino. Guku ACC wa Maragwa Alex Mukidia akiuga maabitha a borithi megukorwo cemba utuku na muthenya. The first step, tumeweka sheria kwamba kila pikipiki ambayo ina operate lazima ifunge kazi saa 4:30. Kutoka saa 4 hakuna pikipiki, not unless on emergency. Kwa sababu duka inavunjwa, pikipiki linatorosha mtu. Mama amefiwa ngeta, ni pikipiki inatorosha mtu. Mieri ino yothe yaritio hindi ya igongona ria kwihitithio kwa munini wa cibu mweru wa itura ria Gikomora gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa Joel Gacuhi. Makofi amepokea. Sawa sawa. Amrudisha kwa nyungu, tunapika yeye. Ngiribotera Njata TV kuma itura-ini ria Gikomora Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni Kanyoro wa Wanjiru.